Pidawang titiang manjare idodane pamiarsa sinarang sami sane mangkin jagi atur kuning ayang titiang indip tetuwek dewa yadnyone punika rasa impune nenten jenenten dios wantah kedasarin antuk mana tulus sane suci sangkaning manah tulus bakti wantah katur ring para dewanya imanusa sane maduwe bayu sabda itep wiweke sane preside ngaturan bakti ring para dewani gawe manusia sane ngolah sedaging sane wenten kiring jagat padunya jatmo sane patut nawu dewane ide yang widiwasa sane ngardi sedaging sane wenten kiring jagat niku kemawina manusune sane patut nguwalian tur maning ngaturan balik ring ide yang widiwasa antuk bakati ciri
bakti ring ide yang widiwasa wantah melarapanan tepupur kare yadnyunnya kaduan Talerin sejeroning bakti ring ide yang widiwasa ring pas penyamo brayo patut taler ngemargiang tatuang asini punika sane rakyat jagat kita yaning sampun iragu ngomargiang sanewastu tatuang asini punika pasti nyambung itu sing bisa sanewastu kerahayuan kerahajengan